Hi everyone, Juliana here, back with another simple and useful English video for you guys, so continue to watch. Today we are going to learn about how to ask questions in class in English. Ang loro ito se aprende quando oinsa ita tu husu perguntas e aula, when hirang sa misi te anoring hela. So, continuare. Também é importante los selai ita quando latino insa tu husu perguntas, então ita tur, ita batur los day, trono los day, ita la comprende matiramos, ita tur aula hote ita fila ita se la aprende matira. So, é importante los guys, so keep on watching. Ok, exemplo, perguntas primeiro. When hira mestre ou professor explica ela batida, topic ida, mas be ita o hilarona, ita la sempatrona será maquinha colia. Então, ita beli husu falnia, e tem que husu pernia repete. Em inglês, ita beli husu ansane. Excuse me, could you please repeat that? Nirem kata, desculpa, beleza, repete fila fali. Ok, next. Exemplo, mestre for pergunta sira, e depois professor dia, ok, lasana pergunta semana, agora eu me halau minha homework, me halau minha assignment. E depois mestre lau saitena. Agora, o sira compreendera. Então, o tem que usuba mestre lau saitena. Então, o tem que usuba o colega. Exemplo. Hi, I don't understand the question. Would you mind helping me understand? Nihanisang ita polite na ita husunya. O ita bela ba husu ita nya mystery iha ni fating. Então bahira to ba ita bela dian, hi, excuse me, I didn't understand the question in class. Could you please help me understand? E depois nya se explica hori o bela comprende. Se nya tempo, mas se nya tempo, então bela nya dian depois o bela dian hal appointment o email how o ni pergunta saída, something like that. Ok, next. Exemplo, ita vai aula, depois ita cara kata tour basic e maruma, ne bema kita sente confortável no ita cara tour basic e mane. Então, ita bela dihan sane, do you mind if I sit next to you? Ok, ida tang exemplo, hanesang matéria ida, ne bema ka iha ne vai a palavra ida, ne bema ka ola compreende ida. No cara husuba oni colega. Então, bela dihan sane, Do you know what this word means? Do you know what this word means? hatinika, palavra ida ni significa saída. Ita kolha license ne, ita kolha ni correct? Do you know what this word means? Do you know what this word means? Okay? Jadi yang kata, oh tinika palavra ini significa saída. Next, ita la iha la caneta, no ita precisa atu borrow. Ita precisa atu empresta. Ba ita ni colega ni memang turbesti kita. Então ita beli usuan sana. Hi, can I borrow a pen? Hi, can I borrow a pen? Jadi yang kata, hi, beleka ho empresta la bezerra. I'll give it back to you later. I'll give it back to you at the end of the class. Jadi yang kata, how se for fali ba o depois de class. Okay guys, so that's it. Easy, right? I hope that ini ajuda imi no halo imi agora fiar anlutang hateno na oinsa atu husu perguntas e aula laran ba tópicos era mesma ka how hatote na hene via video refere. Agora ho cara husu imi at halo minha frase rasek. Oinsa atu husu ajuda ba emaida e aula e escola e aula laran. Como minha cry, I will read your comments and I will respond to your comment. Alright, thank you so much for watching and bye!